sio chachu o tunu iso se vai ngalolangi kai au manguia ma lo tu soi fu lau le cha lo fa mo bola pa cha lo fa cha chu tunu ia le mai mo mai le nei cha au o te lo o laua te le na ngai mai I fa fa nga luenga a ngai fo inga luenga ma sani ala usu fo le mamal o cha chu tunu I tiuti ma sani o le sulu ia o le aso se fulu ma vat o le aso lulu o le aso e fa ingo e kangaka o le aso e kuli e fa ingo a wai ke o le aso lulu afa o uma vo le vai aso ana fa mai ka ku maua ngai le afenga ngai le aso lulu o ka ku mo vo sa o ma le sa o le mu ia fa malo sa mo sa o le tele nga te vanga ia o ka ku o I le aso futbol o le onga ku kongo vo ngai vai aso ia le vo ka penga io ma fa funga wari weekend te le la tau o fuafua ma ia nei fuafuanga fu nei fata singa ia fo ia I la tau o lo fuafua ngai fa lave fa le ainga I le anga I le fa ungo le niva ia su ia tatu te talo lave le tua fa aftai le lo fa maleanga le lei o le tua o lo o maua pele to file mu o sio tatu tunu ele ngata I tulanga o fainga malo I le nofo file mu o ainga ia le ngata dia so tu langa o fa mai mulpul mata na po I lunga o pena te fa ilangi ia ana nei foi le tai au lungo wala televise masani lo le o mai ia tatu tala mai atu mau fa longo foi de tatu fa longo mai lezione ko tala mai atu mau lezione usila oi te le fa le tono fiti le wo ia le foi o to lockdown ma New Zealand fitu ole famtalanga le na mo tatu mo tua o fitio inisio le unga li foi le kongo le PTC o le wa nei o nei tanga Samoa le o ngai nga ma fatu le wa afia le corona ia paula io sui mo tatu tunu le tono malo fitio le wa afia ia o se o polenga mo ka ko ia wa afia mai foi sa mo se vai ngol langi mal nei fa ia o polenga se tatu tunu foi le afia o soifua ia le o fa pe na ma poi pel tatu fa chang sio le anga le fa sol tapa usiri le langi na ia pui ma tau si pe ia la lo langi mana yo tatu tangata foi lo il malo fit ai mai se le sa o le wa ko ka pungia foi fa nga malo I le New Zealand o mai ia le version for voi le policy version o le corona le o le charta le wa afia tangata le la fa mai fai si vave o le transmission o kamanga le la o ko pole ia ko kasi ai luas fu kolu ia ngofuanga sa asia sekanga le le nga sa o pole news lo lusu kolu ava lai komu kai ko kolu se lau pe kai afi komu lusu kolu ia ile me vai nga foi le o leongo afia wa le na fai do mai afa pe do fai de papo fu ina afa pe o oi o lo to ru Maleifua na no fo ina no fo ina au le ko fe wa so o te ro fo wa ka vinga fai singa ko papo fu ina le mo ia o te ro ia te talu fai o lo mai mo mai lungo tato pengo fam talanga le tato Facebook page ile malu le tato tunu ia lo au mau New Zealand ia o kirani ia matou te alo lo fatu ia matou te talo fo I mo uto ia pui o lo to so fu mo lo to bola ia I tulanga pe o le ia le fa mai ia le tulanga fo o lo ia tatou mo tutua o fit ia wa o na o lo ia le tatou ampasa fo ia pe ia le ri o ai nga na o lo ia tatou vai nga ia o lo ia fo I la to fa nga luenga o lo ia ina ia o le ave fo ni te mo pokala io te fatalo fatu ai le tatou konsula mo te metia o ngari usapi ia le to fa ia taito Luis Lene ma le fatua ma le ainga ia pe o la ua I o lo tau a vere tutele o le va aia le lei o tatou walo ma whanau e le ngata o le aonga whafu mai le FSM ia o tatou lau mua le usapi pe o vaenga o mana o lo o tau tua ai le to fa ia taito Luisia ma le lato foi vaenga ia ai ngata ide ia o le tatou a onga fa fai fi au al Pasifika
ia leo lo pulea o ngai se tasi fo o tamari i o tātou tunu. Ia le sunga i le whawhenga ia takta poru wā ai. Ia lea lau maua tāla o le wā awhia ia nisi o se tasi o whawhenga inga mawhalitua i le fo i lau mua. Ia mātou talo, mātou te o wholofu. Mātou te whanau no manu fo i o wāu tō whaiva. Ia mātou talo ia tausi pe e le tuolo tō soifua. Ia a o au maua i nā tunu. I ngā luenga ma tō whinga. O le tāpua inga tasi a le tātou atunu aua nge i ulfale mai wha mai. E pe o le whina ngalo kasianga le kungu e au wai umai ei manatu malangona maso Samoa i kongo Samoa. Ka kufa kasi o nge i o mai. A ka ko kilo kula le afia ko fikiri ei. A se i o mai le ka ko. E kau ke alo lofo le e fai asi male ale o kulanga le fa mai le i longa ai mai se alva ngale ali tevang ole le yo ole kuinga ya oi na fai ole le i kuia oi molo au ai i se kui mo po se kui longa lua po le fia kui ya no winga o e lava le ai le vulnerable situation le ele o mo fai nga mo ko i malu kui pui oi malu ai nga ko fa malu sila au te loa e mana ia foi nai tala ia wa tata no nei tae. Wai le fa pe ni tala fatu tala ia tala no ai nei tae. O tala o le mau tinoa. O tala o le tatu te vai I penga te whailangi. Ia le foi tatu whalungo longo ai tala mai atu nua mau. O mea o lo tutupu i o. Lono winga. A whai e le e te whaataringa tuli se I tu roule nei tae au I le tui lea. Fai lau tui. Fai lau tui o le taha ua nga. O le fai o lau tui. O na leo o tātou wa vai atu. Fai e lua se furu tangata e mari liu I se aso e tasi. O na o le whama. Wa o le sida e me mari ere e. O tangata e mari liu. O tangata e I fiti. Ia, sa. E fai ni tui. E oi kui. Ai a fitu se lau mono tupu tangata. E a fia I le aso e tasi. Longo winga, e kurang foi ngani. O lea lava e tau longo le matanga luengo so fo marholo ina nā tunu. Ai foi le au whatau te era i. Te roa foi Samoa malau whaafunga nei tai au. E pea mātou whai atu. E lea o ia e le tātou pokalame lo tō mamalu. Ia, mo I lama. Lo tō pa ia. A o le tua lalo ma se wha manatu. Le o tātou wawa ai e tūlanga o tūla I mea tūlu mamau. Tātou te re fio o ia. Wa whapera tō I ngā papore fai nge New Zealand. Na ue o loto o rua malau whanau malau a inga ele mawhaina fia se. E mantua. Matua te lea la le fia ngau ila tōlo nufu ese me matua tausi. Ia, mal me reu te wawa ai runga fo ia o runga le penka te whairanga. Ia le te mire maliu ai tangata. O isi ele mwhaio na wha mawai. Ia la tō matua, e me se ia matua tausi. E pinga le maka ku se ata foi le e pu e se tablet po se telefone. Ai le ma fai no o ia. Pio tu langa fai na tana mo por. Ia o la maua fe au tau ave mane le whaafonga mata po I mele tunu I lau tau sila mai lunga o le tātou porkalame o le Maleifua Mai. Ia o le tu I malo fia I lo fina ngalo ina ia whapena o no tātou tu whatas. Te el whamael nei. Ia whail tui. Fai o lele I o le whaasolonga o le tui ngai lo a inga. Ia tau tua nai ngai le tui o lea wala lata mai whamai o tātou tua oi. Ia fai o I fwod kaimfo lele laua ka kalawa a lele ai le I fai o kui. Ia sa o lele kalaka mai. Sa viala se mea kere mwhainga anu ngisila manas kari. Awa o tātou ma. Fai ana tā whao fwoi pata talawa a lele. Ia longo winga la fai o lele ke fia malongi e le sa o kui. Ia o kala sa o hala e ma ke fai a kunga. No inga fai mai le le ufisa fai ngā malanga mana tāng so e le fai ona e tu Samoa. La ngai ke la koe wha foi mai oi fafu. Ai te romo pola. O le wai disi o nanga le o lo whale wilo wale. Sau nunga a tato whaasisi nanga sau whamalolo ini. O le wanga I tua le. Le tui. A wai le wanga I sa o I le ai. A le la whautua mai sau whamalolo ini. Ia tau tua nā. Ia au mai se ia mu voi le. Ona tau de lunga le whale. E whai rua mai ai. I leo whai ngā luenga. E mana au mia le tui. No winga. O le o tātou ma lo ma tātou e masem tanga luenga
o se fo maro roi i le si tu langa le e fe so so ni e le se me la ta su e se tara lu tara pa se mai e po ve no fo o le wa nga i tu wa o ta to operation ne po le fa to te nga venga le i sa la fa wa to lu va ya so le fa to te e va nga ya le mai tau fo lungo penga o Facebook page ya e te le na mana va le fa nga venga ua pongia e pongia le ala le fa nga venga o le tamo fai lava ia fa so polia tato mo te le sala fai i to tonu le tolu vai aso ni e ye li si kala sua o le nga o mai fo ka ko ne ka fa longo ku fo i ngafi ia le malu le finga lu nga le fai tu inga tu o ku fo i le o misi fo i le ai se fu mumu ia sa nga se pia si o finga lu nga ai nga po o ku e la ku ia ku fale ia bala o mai ia ko inga ola oi le fo ia o tanga lunga so fo maroi ia le ko inga ola se me o kofinga ia cha chu inga lo fanga solo mai mo te malao ver ko inga ola o ku inga me ka lali ko inga ia ku fo nga se o mo lo ko fe lo ku ele ai na e se ala ku inga e se ku inga e ku fo nga se o mo lo se fe lo ku ia e se me fo fa pen ku fo sa nga ye fo ia ai o le vai nga to le nga lu nga lo fanga solo ele stala lo suafa fa mau le fa mau nga so fo maloina ia ma fai fa si pepa vo le cha o le ia le card fo le fa yo na fe ave i te malanga i fa fo ia fa tumu ma vai nga na ia fa to a fai lo le tui mani so fe sili fo ia fe sili ngi ai oi ia i vai nga o ni mai mani fa mai mani vai nga lo a fi so fo maloina ia oko a vakulola i o le kui a le la ma ka kingo o le o mo ma kui ka ilua oi uma ele ma se fai nga cha ile mai lo ka le fa le tunu o chala o ya le mo kingo ki le ko vo pole a pe sa fa ma i o ki le o pole ai pe le o fai le fai vale longo wa le me foi le foi tua i ma mano cha tu ia mana ia fo le tau tua na o cha tu changa cha i fa nga so tu wa mo chale sa fai o to chale o la chol mo chale sa fai o ina to e malanga tu nei polu e so soani o fa nga venga sa la fai le la o tu wa inga tu wa la tu te tau ave tu no o ainga ia mo nu mai kalisia au o fo so fu e malanga e se wa va inga le o mai le weekend ia e wa denga o ai le va so fu le o mai weekend o la no fo la va ha ma le sto na i tu ile allo no winga ia tau tuana mana ia ifo ele va pe o va e va ngi tau ma fa ko le ai fa nga solo nga fa nga solo tasi dua fa nga solo al vai ia fa muli e te de fa o ilo tu e tau ana tu yo era o finga lu langa te le pu nga tau ana ia o le tala fia e maua mai il tatu finga malo lo tau ave neia al tatu finga malo la la tau mai tau ma le fofuanga ma o lo anga ia a fai o i foi le valu super sen i le iwa super sen o tanga tu mana tui i le tuinga mo ma tuinga lo na lua o te le va no e talai fai nga malanga i tatu tua o i le alu le no inga a fai te fia te fa i New Zealand no inga ia a umau tuine o te le va no te talai te pela i tuila ina yo tatu mo tuai wai ko kele foi ka ko ka sa mo le via sia singa o ka ku ai ngai kuila mo i fa la vela a le polo ai la ngala ile uma fai a un kala ke mingi el malo e masalo ile yo o lunga se iwa supo ko se ka ula kala ka se va supo se ngai ia tanga tole tunu o mo na tui ile tui nga mo ma tui nga lo lu no inga a fai ka ke fa maongi ko ngole ko lu masinga le ko koe ya maka ko ngai ka ya no vema pok chup eu pe ko che se va mai kala finga malo yo lo le kala ia tau ala mo no fai che wa le o tatu va le va New Zealand e mo ia o le fai le tui ele o ia ale se le ko nga fa mai o pe fa mai le o se mo me o pese foi nga le maggiore e se le vicino uma le vicino sa o le remix uma le remix ko sa o le remix ma fa pena le fa mai na e se le me tau le coronavirus ai uma eu te fa longo va pe o sa le second wave uma second wave sa le third wave ale vo ka fa longo o ka ke vo le tautale e o se vai ia ai kasial me
li lifa ia i o tātou langona ia ma tātou whapea ua malupupia tātou whai tui. Ia sa moa o le mau whautuanga na nai whanga solo ngā ruenga i lango fun ngā ruenga sui fu malolo ina. Ia le fionga ia le ausa take na seri ma le tā ngā ruenga ia me se foi le fionga le limista ia tā fito ma lasi tā fito se sele. Ia i lātou foi fi au tau ave ma le whautua le tunu mole ka kui whakasi. Ia kau ke ola whakasi ai, kau ke le whioki, kau ke ola whakasi ai. Whai se malu tai au, i le nei tai au, ma le whafonga sila le atunu, i lunga o le tātou porkalame o le Maleifua Mai. Ta pena sina malu tai au, a fui mātua o lo whapena, o tau si tua i mauta malawa, mai se fui tono ngā luenga. Ia, e whapea fui whiau o lo a ngā i whafo, whai se puti a whai fua le ngā whatia ina si ngā whasi whalawa po si ngā whamalo stino e alai, il tai au. Maua le i pukofe, o ngai mākua mahukua ai e lau tala le whai tātou porkalame tai au ma. O nai mātua i tua, maua le mea ango male puki. So le, e siri aku i lo o le hempeka ma le mea o le hema le mea o le fua moa o le maua la le mea ango. Ia masinga mea fui le ai uli ko i kua po singa i e alu le so a ko ele ko fia kausami e laku le foi kama longa lua le e laku le uli wale fa mai o kama pau anga le ole e laku le la ngisi nga le le ai mai nga le ki o ia ngo e va ai le o winga ia au ka ko ngie pia te aka ko lau mai ngere ki ele o fil lau le kele le mea ele umia ko asi ka ko mea nga le nga fai mea ki ka ia le winga o le tai au le nei o le fau tua mo tau foi o lo tau siana e tātou mātua ia fai se malu tai au e te pena le nei aso awal tapua inga mau ia te o tau mātua ai talu ai o le tātou porkalame o lo whanga solo mai nisi o to fo ima nisi fo o sau noanga au tu o le porkalame le nei tai au e ai fo inisi o le tai o le university ia o la whapena fo ina whanga solo o to wala o sila mal tapua i mai le nei vaenga o le porkalame se taimi o le nei tai au ia o na fio mai leo le fio ngai angal mana ia o ia leo le atalaina le tātou porkalame me whaatala noanga ia mai le vaenga fo i o lau mua mo susuenga mo tau sa moa sau no fo inisi vaenga taua o la tātou se i sina malolonga pupu i nei whasalonga whapisnisi i on tue taliu mai leo le tātou porkalame. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale lotoa. E te tau lava ona fuluma o lima. O lo iai lava se te pua o moana saunia. E ao na mulimurita iai le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui ia mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mao tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai.
te a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no whaanga whai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa olo i tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no whaanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma lima, o le aunga lea ma le whaamoe e ao o na whaalau teli. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui, nai lo le tautonga fitia. Lima ma, whasau i ngai leona. Whamalo sa moi leona sai mai pei lungo le Tātou TV, NUS TV, Channel 8, i lungo le Porkalame o le Maleifua Mai, le nei fui vaenga le tai au. Ia leo fu mafa tasi le nei tai au se tasi foi o whaia onga si nia, o le lau mua le papa i ngala i tonu o le vaenga, o suenga o mta upo le lau mua, o suenga o mta uptau Samoa, le fionga lea ia ngalma le mana a Ferretti Hankin, ia o ia lea o lo iai le lona to mai a toa i le ngana ma le anganu, o lo whapenau na o inai na ialo mwhanau o lo utu vai mai tutono le tātou lau mua i le papa i ngala. Tai au manuia i lau whionga ngan mana? Tai au manuia i lau sunga muri pola. Malo leong sai mai. Soi fu manuia tai au. E uia fo ke leo vasenga ma le pisi a le fu e whaavamoa si o ku kaimi e se i whai ese fola sanga a wale kapu inga maua le aku ngu ma le whaafong mai fo tātou Porkalame o le Maleifua Mai. Ia, ai e tele ana i vaenga tā ua pe sa whaalongolongo fo i whaafonga le tunu lava ia so lua Porkalame i le vaenga leo le ngangana ia malona afianga woiai au le a e mana ia pea le a vato nei ia manoa e te sau noa i pe ina ia afianga i o le ngangana o lo mawhai o na whaatula i mai nei tai mi tono si o tātou watunu ma le nganga whaaloano Aftai tele lava i le avanoa mai o te vele le avanoa o te toi whatalo whatuai pe ia maurunga o le au mai mua whaafong. Ina nei tai au fau whaafitai mo le avanoa mli pola. O le ngang fia o le mau se avanoa e toi whaasoa tuai. Ia, moi lama. Ia ma se tua lalo fo ia ma se langono vai. Whaafikai. Tonu e au ngā mo le lumana i o le savalinga sia tātonga ngana. Ia e moni ai le saunoanga. O le memo mua te fia tanoa i ai o ngangana la iti o le lalolangi. Mai pe o le vaenga le na e fiai pe au fiai le tātunga ngana Samoa. E ui ai ni whape o le itu tonu o lona loto i fale. O whanua ma le vaenga o le Pasifika le tātu te iai. Ia. Ai te le alu i tau o levo na whia ngai mai sia tātunga ngana mai le amatanga lava talu na taunu mai ia tangata mai isi lalolangi po isi atunu ese. Ai mese ala ia le atunu. Ia atunu ne e ana le ngana le na uta o le vai asu o le Ingilisi. Ia. Po le English, po le ngana Peritania fo. Wai, e se sianga ngana whai ngoi le taimi, le taimi. E le o le ngangana la e whapea e eisa na mia fo le e whamatau isi ngana laiti. Ai o le whaonganga o le ngangana le na e tangata e ana ngangana ia. Ia, keula leo le tana noanga i le mafuanga, te tele lava peo na tana noa ila o linguisi fo i mwhai latu sa di linga. O le malosi tele o le whawhatawa inga ma le pawa ia po le malosi anga lea o le ngangana lea ea fo i e whatawa tuai o loa au mai o loa i le vaenga lalangi ma le vaenga lalangi tatina vaenga tele lava ia o le whainga o whiutana inga negotiations i le te ia whaangasta mai ngangana la i titi e whaanganga ngangana tele lea au mai ia whatawa inga lea ia ele tia po i si o waa o la tone e ana ia le lalolangi fo le tau au mai. Ia. Ia pela au le sila vaenga tau fo i le tupe le vaenga le tupe. O tala inga fo tulo wa le pa ia le whaafonga anga au whainga luenga pa ia le tua. Ia.
O mea ia whalinguisi ma sa ringa whapea. E tau wai sa ringa i le malosi anga fo ina au mai au missionary popo fo. Ia moi lava. Nā wisi le fia fo ia ele o te pose dilo. O le whiau tāua ia o le talutunuina ma sui le talutonu o tangata o lea vaenga o langi ma lea vaenga pe o tangata Samoa. Mai atua sa talutonu iai. Sa o le. Ai whao ngai lan ngangana ia ma talutonu ngana au mai le tustusinga o tātou ilo nei o le tuspa ia. O le Holy Bible. Ai o le nā tusi na whaavae mai ini mau tau fiofi ma mau o lewa o na ao whanga po tono tusi lea tono tusi lea tau sanga fia afe a. Ia. Le lawa mai ne tono o tātou tonu ma li liwa e fo i le vaenga tele lawa o tātou talitonunga wha lea tua lea i lea tua po sinsing ese. Te lea la le lawa fo i le vaenga. Moi lava. A o le whiau te lea nai tua. O lesi vaenga tele lea sa talitonu e o tātou tua ai aso na mua. O lea tua ia tau ia le swafo tangalo alang. Ia. Ia o le tua na sa talitonu e sa mua. Ia ma isi tama ia tua tulou. Le fa pe sale a sale me le a o mea na fai tua ai aso na mua. E pui ai le si o mbanga ma tau fio le so ona fa nga ma so ona fai. Ola ule tau sali ringa ben mafuai. E tau o nei mea a mai nel talitonunga fou lea i le ngangana lea ingilisi. Oi au tu e fai mea na. Sa ma e soli el tu la fono le tua lea na mai. Ia piano fai pa sunte. O te lot ni na nei fai sa tu talo pe mo i le tua. Ia. Wa le ta talitonu e mo ta tu lo foi. E te le ia lona ngai le to e silingi fo. A o mea nei e sui ele la lolangi le fa ngai le senga ngana ile ma fo tangata ana ngana pe tau ele ngana pe le ai pitas na vai nga te le lava Moi lava. muli pola to me esa visili pe fi fa po le vai nga pe au sia u fa po potna nei tai au de il tau pula val nei Ia. E se hui le whaafonga le atunu uia i vaenga tai tasi pe fo le tala le finanga lo sunga le li fai au ngavane le fionga yangan mana. I le ta ua leo le afianga. Ai e afia i lalo le vaenga o le fesil malenga whaalo alo ngaman. E afia i lalo le afaina leo ngana la iti le ngana leo whao ngā il nei taimi wha teknolosi. Il whao nganga leo upenga o wha matalanga ia ia kai o le whapertania le whao nganga o social networks o social media si e whao ngai i ngana leo o kaku le iloa po le upsa moa po se upala po le upala sa le le yo wat o le sila na vaenga o le ta upule so singa ngana lava a fa pele ni upu o lo au fia i se me fo au mai tutong ia pela o le ingilisi ala ia pe ona sila fia i la to experts po e to mai le ngana ingilisi o le talanga le ingilisi tu sa e ona fu pasene le au fa yo upu no mai singa ngana ese lolang o lo fa wai le ngana ingilisi. Okay. O lona winga, e le o se ngana fa pe tu mbausa na o upo ngana ingilisi mai tu tonu engelani le ia la tatu o ia ma fu angol ingilisi English engelani pertania. O isi vai se so langi au mai isi manatu mai isi mau mai isi taofi mai isi taltonunga. Ia. Na mai lo le tolo langi le tangata le fio inga ma fata o inga a travel. O mea umana tu poi swinga nei au mai lo le langi fona po ala wa fai a bela tatu le wa tonga la fasilita ua le o le teknolosi le wa tatu ia nei ia wa le to sa wa vali sa tanga te la wa te le tupulanga mai ane o le nei ia o mea ata le fa ta fa iste ia o pe o la to le wa fa ora wa o le ngana la teknolosi le se se ngana ngana me tau soifua maloloina o ngana tau matematika e tofu ale vaenga ia maona upu whapitoa. A mai la le ngana ese. La mai lo le ingilisi. Li liu lo. Translate pe wha li liu i se upu fou. E whawa i la tau to i ngā tula fono whalinga ngana. Ua whawa i upu fou. A pena whaila teknolosi lea. Le ase se senga ma le teimina au mai ai ia o loa fou i Samoa. A mai le ingoa le o loa e le ese ingoa Samoa. Sui lo le ingoa. Ia pela le tau i fo ia lai tua. Parliament ele tato upu ta o le parliament le tato fa liwa ile parliament te le yo le ano upu fa pena na mai fa fo ile i tono Samoa ina o tau mal fa te kalasi ia ia mo ila
o nei e sa o le leil sa no nga wai pe o nei vaenga la ichi nei ngal mai mana o le lava tatu te mata au fa wau pe lau sa no o nei vaenga ia lewa ua tele na fa nga e tupulanga vo ia nei vaenga la ichi o le ngana ma me ua vea ia pe o se me masani a ol popolenga ine ingalo le vaenga sa o le upu e fa nga ia ona avele ma me le lo atua tai peila o le famchalanga i nei temi o le faanga o le upu le o le teine a ua sui le upu o le neite o le wanu a ita a wali ti inu o le suinga le ngana il faanga anga i lungo so ta ingane e pe ola uia chilo ia cha wai o le matua fo ia o fa na le ngana samo e pe a chilo tu le upu le pe o fe nga fe tonu le ngana sa wile upu o le sina vai nga tele o nga wenga o matu tom fai foi i le NUS o le CSS ia po le no fuanga o ma ia tatu ngana ma o ina o le til to ale i ma fuanga le una sui le ngana ma le ia ngana pela le wa sa no tonu wa ile tasio sui nga tele mai le fa fen tau fi office o singa ngana la e sui ngane mo ia tal tonu ngana fa ni ngisi fa pe all languages change pe sui ona pela le tatano ne la o po fo mai a le simele o tupu fa lo to i fale e ona no fatanga ta ana ngana ia mali liu pela na wa sound a le si vola o pule no ta o va so te ia o si mo tele o te man ilona suafa o so vai ia o fa lo ngot pa o to tele o le to o so vai e fia si la pela sa va i e fa a o vesel tasi a tolo sa vai ia wa talia la to tele o le tula fono la fa linguisi a fa o la fa nga to tele matalia le se a fo se swinga e mana na o le mena la tu alwe ala upu alwe wa ta ma lo fa pena o la fa dictionary sla po ila to sia ia tu fa pe e se nga alwe telefone la to sui mo lumana ia a wa le se me fai o le tal to nga fa linguisi ia a sui lo upu mo sui to tele ia o le mena ta murmuri ai ia pe o nai fa manga na o isi suinga yo nganga o le upua o tal tonunga ia fa linguisi everything changes, nothing stays the same e o fa la nganga na la pe la ta tunga ngana ia le filo ta o le si upu va so le am salo o le si va ngata o mene o nganga na la iti o la matia pe o ta tunga ngana o tali tonu hal to tele o tātou tangata whaaloto i whale e le to e se aunga ona o tele ona tātou whaonganga le this language I'm talking right now le English ona o whaingo fie fo le mafo ia ona sui ia awa o maseni e fo le mafo tangata mai o fie ne o tau sanga taluna i nei le English ia Samoa o van se lau bon tupua e wa o la a inga tu tono Samoa o to telefone mo tala no ma tu fa na una ngala English ia ai mo ona o yeltel to nunga na telela ma nei te singa na sia e sele la e ma tongo fie e sele tele ona o e sele ia e le to fa mtala fale maulunga fie fonga fale ta vale felesia fie io e ta o four wheel drive be va pena e male ano isi me tokino po me patino assets tangata ia wa matuale ai ala se awala me fai ono tau vasi ta ba ngana sia ta o ngana Samoa ile o le ngana le tasi le na me tele lava e ala yona sui ia le maho fo tangata ila la tunga ngana tu bali at wa fa bai o le sia nga o le sin be le ma se so ta tu fa long ye me le mo se ngalwen a o le ta te ngalu du ni pa ta ta le no ngana Samoa wa o le sin la fo fa fi tau di le a le fa nga e mo e le nga use it or lose it e se le ta o le na fa pu ha o lona winga la a tātou le to anga e wa ai ia whainga wha vai po policies wha le malo ia ale ofisa wa onga ma mata upu me uma tau awa onga wha ngalinga ngana Samoa ia wha penao na mō mali atua wa le toa onga le ua malo sia tātou le English o le English e tau mo le lalangi lau tele tātou a fisota inga ma lalangi lau tele
ai ua avea le whaataua tiri ma le whaataua ua tātou avea i tau sanga e nei se lau monu. Ma mea ua whaangalo i a tātou nei e tai i le vainga o policies po whainga whaavai. O mea te tauna tātou ia. E tāo fi mau isi a tātou ngangana. Ma whaau ngai lea potua onga, ma lea potua onga, ma lea mata upu, ma lea mata upu. Awa le whewhe whaau ngai le matematika. Awa le whewhe whaau ngai le sairisi. O pa leo inga tonu la le mea lea tamu whai atu. Ia, e iwo isi vaenga tāua whaafitaitelea e lau whionga mana ma le folasanga manino au ale, whaafonga ma le sisi tāpua i seo tātou tunu nei tai au. Ai le mau o le si whai au, i le tātou ngangana. Ia masalo fo iau te leilo i lo fina ngalo au ke i oi i le mau leo. Whai mai o lau ngangana Samoa, o le ID le i loi o i laulangi. Wa e halu i whafo i so se atunu laulangi e tau tala i lau ngana Samoa. E i loa i tangata, o whesa o i le atunu, na e tau ole o e Samoa wa le tau tala i lau ngana. E halu i se atunu e tau tala i Ingilisi. E le i loa la o i se tangata, o e Samoa le anga o le te whaonga le Ingilisi. O lana maula le whaia anga fo o le anga nuu leo te whaalonga i se tasi fo whaia anga sa i nei le lau. Mai. A o le ngana Samoa, e i loa i o i le laulangi, e le i loa i se Ingilisi. Ai loa o Samoa i le ngana Samoa. Le la pe ona e whaasoa mai. A ka kou le whaonga, o le ale i loa. Ia ma le i loa koe ma le aiti le o Samoa o lau identification le, i lalolangi pe ai. Ia wā, mai sainga. Ia whakika ingo sainga. E whaonga hala ko nganga, o ia pangi o mā lo mo le tunu. Ia pe e mā, nei e pe le whaasoa lau whionga. Ia o se whiau mā lo, si le ave le tunu. Ia foi le lava mai mā tua il potua o ngā, manisi o along whanau i au le avian nei pokala me watu ele au tawa ne awa nei tua tai va le tele lau saunga ma fisili fo e lua la vai ngo te fiata no ia ile sita ole me mo la vai sa le ale saunga e lo o lau ngangana tel tununga na tatu fo ia al faling wisi fo ia po le metal anthropology ele e tawa telefo ile na tel tununga you are what you speak tasile na fa leong ia e sa o lele ai la atal watu la fa fo po felava e fisili mai where are you from ia manel nan I'm from Samoa ia le na fa no for me I'm from Samoa o foi assim le ngo si tunu o fa po pena o le manino au pe walu fa pena e mali este ia ele ai tu foi mai la ali si vai ngo o lo fisili le ole a fo ole a fo ole au mainga le ole ngangana al tangata e na te tau fi mau tono lo la nganga lo na fatu ma tau vi ofina ia faiona ona ia tel tonuina ele toi ave se ole me tau o lo fa nganga tel noa is tangata Samoa o a fa tasi lo tangata Samoa tel no le English ia o la le nga ngan Samoa pe fa la o moe la u fa nga ngana English tel no ia tangata ele pa Samoa ai foi temie e fa pena ele wingo of tulo o le mako fo tangata soifua e na fo ifia fa ali fo lona le ngana ma ia ta fa ta to fa ali le ta to na le temie ai a ta o le na va ai ni te o ta to no tele ia ale o tu po men na a fo i wana solo ma le to nga sia ta to ngana ono tal to nunga nei fainga nei ia o le si vai ngata ua lava mulpola ele mai al tata no ole sali linga telea ole wa fiene tau sala tau fai mo tangata ne ye la tunga na mua a ole fa nga a ya la tu fa na a ole ngana lu fa pe la le ngisia tau pai ma tu o le fena nui fa na a inga Samoa na yo mai le ngana le a onga la fo lo le lan pa pe va veina ona poto a sali linga wa mai ani dos tol su tau sanga tau sali le langi tangata poto slingwis e tau mo fa e fa ola ina la ngana mo e lau fa nau ma fa ta ti ai o le papa fa vai le o lo fa sino banga le la sa no le la ai a va tu lo ngana ngisi po la ngana saine po la va ngana tu o lunga la o le papa fa vai le a to fa lingwisi fa le ma fa e a va tu ngana no lu le fa ngo fi fo na o e la le
po na po kala mena uta o nei o dual language programs po le bilingual o na winga ia pela le uta fai fo studa ia pe no tal wai o le fo le na fa fitau tatu te le pinte ele inglisi po le ngana saina ai tatu to mo fai pu e mai o fa tasi va lua tau mua lua awa atau mua lua o na winga ele me fai na lu inglisi luma ai tia i tu le ngana Samoa wa tele na tem ia mo i lava a sai fa tasi tulo no fa tasi i pala si fai an malo po fai nga fa vai ona me fai lo le no fa tasi ia ele me fai na to alo le ofisa po ai lava tanga fai a o ia po nai fo na ia nga mo le tātala no angel whaafonga mai se tātua tanu. E ai le mau vane le mana ia tele le tufail nei tai lo fionga man. Ai le mau al tai o le tunu le uma vai atu. Le fionga i le ripolimia sai ai tata wa via le tai ngole tunu le fionga ya tu le. O lana mau na tau sanga ina i le tele tanga lo ngal malo. Ia aua nei toi whaonga ina le ngana ingilisi e feso tai ai. Ina ia whaonga pe upu le ngana Samoa e feso tai ai ma tusi ai ia le whainga malo whai ai li poti meu. Ia pe o le sao fo nga o le whainga malo le kule ingo le ngana ia aua lava nei mo. E se fo le tā ua le vanga le ai sao le lau sao no. E le ma whai le i le waa tau mua lua lea. Ona tu e ma ia tu le wha tasia ina ia a toa le fausia ina o le ngana. Ia ai e watu pele ma noi nisi vai nga tau o le tapo kalamea o le wha uina le nei o. Nisi vai nga te fia sauno e mai sao se fautuanga o le fia whaafonga le atunu ma le malu alum whana. I sau fōkuanga o e fō i o le whaia onga o le ngana i tono le universite ma lo uanga whaalo anu. Tai, salo la o lo te whatu pele ko tele o tātou lo whaafonga mai mai le tātou polo kalame le nei. Ia le tāua le tātou ngana. Ia, ona o le lalo langi lea ua tātou tātele i ola vai ai. Le lalo langi o tūmanga e se le loloto. Ma le mita i o tātou, our culture. Whatinonga o saunoanga, wheta lainga. O meo teimi o whai ei whalawe lawe. E ese le oa ma le mātango o whio le ngangana le nā Samoa. E o whai lani ngangana wa aia. Tata o le visual language. O la eia, o le tino. E le tau tatala mai ia mei o mamanu o le a fo i o le tatau ma le malu. A tasi le ngangana tele Samoa e fia ele tupulanga. Wa ele vane fo ele upu lafo. A o fo linga e vaia. Pa pero o Samoa tangata la wa mamanu la ia o mamanu Samoa. Tasi la na vai ngana. E ese le tau o fo i fa nga le si vai nga. Ia o tele fa te alo ia le fa nga ngana tau tala. Ai au fa tasi uma mea na. Lo mita i lo fa sino manga. Me te la e ai. Ia ma te unga nei e pa o te me se e ai ba. Ia te unga uma tuinga ba me fa pena. O fa tasi la ma le ngana tau tala. O le matua sili na la ato toa o le Samoa. Ia o sia o to e fa popotu na ele. Le ta o nei tai au ele tai uma la fo ile ma malo le tonu ia le loloto le nei ma ta upu malo na tau ia manuia lava ia. Ia nei polo kalami foi ma fa nga solongo. O tiuto lo fia nga ia ma la sunga ma. O fisane. Fia tele jato por kalami nei tai au i lau sila mal fa fonga tapu ai Samoa. Ia i tātou te whaalongolongo mau mātou whaalongolongo mau tau whaafonga pia. Ia i le forsanga le fionga ia ngal malmana a Ferretti Hanken o ia o le whaia o ngasi nia i ngana malanga nu. Mai tali tonu lo ulangona whaatau waa e maua sisi o nā wanoa i lesi fo i por kalami am wha ngā solo i pia. Ina ia ao pia matanga ia manongi nei. Ina ia mati ai. Ia le upenga o le ngana Samoa. Ina ia tau nuu pea i le manuia maawane i le iloa. E mo moli le ngawha tai tele ngal mana i le whea au o le fu mo moli le tai au walfa fonga man sisila si o tātou o tunu. La mātou tatalo, ia mawalo so i fua maloroina, mo le tamai, ia mai se fu i whea ngai e o le whitanga lue a waltau tuaina o le Universite o Samoa. Tai tele lava mo le avaloa, ia pena po i lau sunga mo pola. Ia mawia pea, ia whangasalongo tātou poklame tāu o le nei. Fikai. Ai tele lap. Ia Samoa le na ua se atu se matu palpala foi. Ia au se tanoa foi po se tau noanga i po umai le fionga ia ngal malmana. Ia o se sao foi le o le lau mua o susuenga mo tau Samoa. Ai fa pito au ngafa se fa mtalanga i le ngana o le ua ta pena i le nei au i lau fa fonga. Ia mas salo le mo ise ai o le nei au wala fa fonga.
ia tātou tuli le il Port-Kalame o le vea se fou. Ma ua se ava no whaapitoa fo i le whionga ngan manmana. Ia tātou toi whiloi fo i lunga o le Port-Kalame o le Maleifua Mai. A o le nei vaenga o le tai au, ia o le a tātou vai fo i le Port-Kalame i sina malolonga ma whasalaunga whaapisnisi, ia ona toi taliu mai lea o le tātou Port-Kalame. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu fale i lotoa. E te tau lava ona fulumā o lima. O loo iai lava se te pua uma ona saunia. E a ona mulimurita i ai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai i se whaama. O le itu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua, e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu māo tatou lima, i le taimi e mai ai ona whaonga i ana fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamā o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o nino fuanga wā piapi e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pe a whātaua a wala ma whātaita inga. Fufulu mamā lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui, nai lo le tautonga fitia. Ina mamā, whasau i ngai leona. Ia le taliu mai o le tātou Port-Kalame le nei tai au. Ia, ua mai e fo inisi o whātatanoanga e peo na iai, ia le vaenga o suenga tau Samoa, ia mata upu tau le ngangana, ia peo na iai le whātatanoanga Maleifua ia ngalmanmana Awhereti Hangin. Ai peo le whailua le amatanga o le tātou Port-Kalame. Ia, e tele a tātou umaro whalolongi o le nei fiafi. E peo na iai le whalau i loa peo Port-Kalame masani o le tātou university ia i lea vai aso ma lea vai aso. E peo na masani iai ia i aso lulu taitasi. Ia o le sau whainga tau awaonga ia po o le vaenga o whaingoinga o le Faculty of Education. Ia lea whau mo fia le nei tai au ia o mamafutai
ia ma le susunga le tamaitai whaiaonga, le susunga ia Susau Solomona, ia o le whaiaonga, o le vaenga tau I musika, ia e masio whawhiawhianga, ia po whaingoina, ia o Music and Performing Arts. I'm happy to introduce to you this morning, to the second part of our program this morning, Miss Susau Solomona. She is a lecturer in Music and Performing Arts, and she'll be talking about some of the work that she has been doing and some of the achievements that the Faculty of Arts have been working along throughout this, from the beginning of this year, towards the end of the year. So, talofa, Susau? Yeah, talofa te vita, and talofa to all our viewers, and bring you greetings from the Faculty of Education, our Dean, Alo, Dr. Celia, Associate Professors, Racela and Tata Ese, and the heads of our departments, and of course our whole staff. And thank you for having me. I'm really glad to be here. Thank you, Tevita. I teach music and performing arts, and was in the expressive arts courses and programs that we offered at FOE. We have courses offered, especially this semester. It's quite a full semester for us, because we offer music courses for secondary, college, primary school, and now we begin the exciting journey of the early childhood education. So we are very excited to be teaching our trainees for early childhood music and performing arts this semester. This year, the expressive arts for primary teaching is taught on ODL mode and on campus. So it's always been very tight for me and my team is made up of Sherry Moniva Wright, Rosa Viti, Solomon, and myself. So we've worked together since 2012 on this same program. So those are what we offer. These courses are very practical courses, so they cover most of the content. The weighting is more practical and theory as well. So that's what we offer at FOE in the Music and Performing Arts program. So with the ODL, you just mentioned that your courses, or this particular course is offered on ODL. Yes. So that means we also offer this course in Savai'i, or is just in Savai'i, or only in ODL for Savai'i. For Savai'i, yes. Okay. In Upolu, we offer that face to face. Face to face. Yes. Yeah, but cause that's very nice to see that and to hear that, we're still offering these courses to our students, or to those who are taking part in some of these programs here at NUS from using our campus in Savai'i. Yes. Okay. So one thing that I've heard and I know that the Faculty of Education is there is an ongoing project with like a research project with St. John in New Zealand. Can you elaborate more on that? Yes, we have a collaboration with University of St. Andrews in Scotland. St. Andrews. Yes. Yes. Not in New Zealand? No, not in New Zealand. Okay. In Scotland. Quite exciting. And the research is to do with the old traditional musical instruments used in those olden days, which have fallen into disuse. We don't see them, we don't hear them. They're no longer part of what we do now. So it's been a very interesting journey. We have done a lot of field work and interviews, and it's quite concerning because it's they were part of the lives of people who have gone before us. And sometimes I thought that, wow, we're doing this a bit too late, because when we go out to talk to people out there,
when we ask about their, what do you know now about the musical instruments that we used then in our ceremonies, in our rituals, and immediately they would respond and say, oh, the guitar, the mandolini, and the ukulele, and when they respond with that, you immediately connect these instruments to the cello. They say the cello, guitar, mandolini is the mandolin, ukulele is the ukulele, and we know that these are more European instruments. So then we realize then that something is missing here. There is a gap. So we still pursue what were there before, the mandolini, the guitar, the cello, etc. Yeah, and there was an extensive research done by Richard Moyle some years ago, or many years ago, and he has records of instruments that were used and only played by the families of high rank in Samoa. In Samoa. There is an instrument that was recorded as used in the Poula dance in those days. Yes. And when we asked our participants, at the age of 70, nobody has any idea about it. So one thing is happening here is that, we are not telling stories to our children. The storytelling has finished a long time ago. We've lost this information. Yes. And then also, with this very practical, easy to make instruments like the utete, like the poesi. Yeah. So when we are in discussion with the elderly, it seems that they are the only ones who know. Their children don't know. Their grandchildren who are running around the place do not even know. But these instruments are simply made by, putting together some leaves and blowing through. Yeah. And how you use the comb. Yes, the comb. Yes. The comb and put the leaf in. True. Yeah. And then the puesi, where you just cut the branch and make a hole and blow. So we've discovered that this whole thing is not happening. Yet we are teaching music to our children in Samoa. We're trying to teach music to our children in schools. I think the trend now is that teaching music is only teaching the palangi instruments. But we can teach so much music by using the puesi and, the utete and all that. So that we've discovered, unfortunately, our parents and grandparents have stopped telling stories. So this whole identity connection is missing, is gone. One of the greatest things we've done so far in this project is we have traced back to the museums in England, and we found some information on the pulotu instrument. That which was used at the time of the Poula dancing. That which we're yet to find information from people here about its existence and its use. So this project Tevita is aimed at reproducing them. Okay. Yes. We have started to identify makers, descendants of makers, who, with some information that we've gathered, we should be able to reproduce these instruments. And we'd like to keep this here at NUS for information. And we're going to share this with Center of Samoan Studies, because I believe that wherever you are in the world, if you want to access information on Samoa, this is the place to, yes. And so that is the project. And that is going to be the highlight of our upcoming concert. Yes. The beautiful September concert. Beautiful September concert. We've performed this concert for 8 or 9 years. It's an annual concert. And it's a celebration of music and performing arts education. Yes. So we stage performances
by our students, our own students. So here at NUS, we have our formal program, which are the courses, and also the community program, which has a special program for young musicians. It's called the Young Musicians Program. So Beautiful September, the difference that this Beautiful September would be is that we're going to incorporate some of these instruments which we have covered from our research. Right. Yes. Yes. Okay. We're going to bring it in and see how this would have been used in the olden days. So we've discovered that there were wooden drums and animal skin drums. And I think I remember when I first came to Samoa about 30 years ago, I saw an animal skin drum used in one of the bands. However, in our trips around Samoa, we are still yet to find one. So, see, we don't continue to use this, so they've almost become extinct. So this research is going to bring those instruments back, and some of the instruments will be presented in Beautiful September. Beautiful September is celebrating We Are Samoa. We are Samoa. We are Samoa. We hope to, we are working on presenting chants. And that was quite not an easy thing to do with our students now. Yes. They don't know how to chant. Yeah. How to chant. It's another course. It should be another course. But, I believe that the more you progress with the changes of the world, you should also look back more. Because that's what holds us back to who we are. It's our traditional Yes, music, what defines us. us. Yes. So if I'm going to say, you're going to say you're Samoan, then I want to know what makes you a Samoan. Yes? So music and the recovery of these traditional instruments will further clarify who we are as Samoans. So much as a language, so much as a food, so much as the houses we build, yes, and the stories we tell. So Beautiful September concert is on the 18th of next month, on Saturday. Admission is 20 tala only. Yeah, 20 And tala. yes, we will be focusing on this project, research project. And there'll be chanting, and there'll be acculturated music presentation, Samoan songs that have been arranged to satisfy the requirement of the Western ideas of arranging music. Yes, which is very different to the chants. So we have traditional chants, we have our chamber orchestras coming back on stage, and we have for the first time our young musicians as young as 6, 7, and to early college years, they will be presenting a guitar and ukulele band. And we have the choir that toured Fiji back in 2015. They've been invited to perform again. And the choir of the music students here on study here at the moment. And of course the dance courses. This is second semester is our dance semester. So we bring them back on stage. The whole focus is We Are Samoa. Even though we present some modern dances and music, but we try our best to find elements of Samoan dance and Samoan music in it, in our repertoire for the concert. Yes, and that is the beauty of research. And the beauty of research is that we're able to gather information, not only gather information, but to reproduce, the things that defines us that we lost already. That's right. And that's the beauty of our, as I can hear, that's the beauty of our Beautiful September concert, is to have, the results of your findings from your research, some of the old instruments that have not been used again,
incorporated into this concert. Yes. Yeah, and kudos to your team and to the faculty. Le whaafonga le mamalu le tātou botunu, ia, lea ua whaamatala e le sunga e tamaitai whaia, o ngā nisi o vaenga, e peo na iai ia le tātou polokalampo le mata upul nei, wha musika, ia mata upu tau whawhiawhianga, music and performing arts. Ia lea le whailoa le sunga e asusau. O lo iai se suusuenga, o se suusuenga e peo na whatautaia, ia ma se universite mai le malo Skotilani, St. Andrew University. University of St. Andrews. University Scotland. of St. Andrews in Scotland. Ia, o lo whatautaia le suusuenga, o lo ngā rurue whatasi e man tātou sa whainga. I le tū whatasia mo le toi tiro lea, i tūlanga foi ia o tātou musika, po o mea whai ngā luenga o le musika na whao ngā ina i aso ua mawai, ai le o toi maua le teimi nei, renda tā ua e te maitai asu sau. Ia musika e peo na iai le puesi, ia o le whao ngā ina o vaenga foi ngā o laula au e ili ai ia se musika, ia me whapena, matango fie, a o leo lo iai ia le tātou konseti, konseti le tā ua, matango fie, September, po September matango fie, ia o le a whatautai ai ia le vaenga lea, ia o tātou konseti lea, ia awhiwhio mai matala mai au, le lātou mai moa ai, ia i le tūlanga, na iai su enga e peo na whatautai ia e le tātou sao whainga, ma le universite lea mai a Skotilani, ia o le a whailoa i nisi o vaenga e peo na iai ia tūlanga tau musika, e peo na whai ui ele su enga. So, thank you for this morning. It's wonderful to have you on our show this morning. And I just really let everyone knows about the concert. Thank you. And also about the research. And the good thing about coming to this concert is that for them to see that we're able to reinvent, That's right. yeah, That's right. reinvent some of these instruments, Yes. which is, I'm looking forward to it. Yeah. And only 20 tala entrance right. fee, yeah, only 20 tala. Now the lua se fulu tala, and this will be happening on the 18th of next month, 18th of September. Au le tele o vaenga ia te sirisira mai lunga o tatu pukalame o le tūrino, o le atu e whairoa atu ai ia ta inga o tatu pukalame e pe ona eri tatu konseti le. Just closing words, please. I'd like to extend our gratitude to you, Professor Emma Sutton, who will be watching. She really wants to watch this program from Scotland. Thank you she initiated this whole project. And I also want to say that soon we will have, the history of traditional music in Samoa, the largest Polynesian longo was once here in Samoa. Oh. And we managed to find somebody who descended from people who made longo in the olden days. And it's very big. It's about 12, 13 feet. 12, 13 feet, 4 high and 3 wide. It'll be the project, we should start making that longo here at NUS very soon. So we are very grateful to you, Professor Emma Sutton, there at University of Scotland, St. Andrews University, and all those who support this project. Okay, thank you once again for making your time available to come on our show. And it's very interesting to hear some of the work that you and your team have been doing here in the US, not only in our campus here at Papangalangala, but also our campus in Savannah. And we hope that we'll see and we'll hear more of this research at the end of this year. That's right. And looking forward to hear some of this instrument during our beautiful September concert. Yes, thank Ia, you. lena nā manu le tātou tunu, le wato whaafonga fōi, ia i le sunga le tamaitai whaia aonga, ia le sunga e asu sausol mona. Wai pei ona silfia, o nisine o mata upu e tau leilonga, matau leiloa, ia le wato whaafonga, ia nisine o tātou mata upu o
whaatau taia ia mawa awina tono tātou university e le ngata o suenga i le tau sa ili i o vaenga o tupuanga ia o tātou musika tono tātou nu e ngata ia o tātou siva ma tātou anga nuu e pe ona iai whaafiafianga ia a o nei taimi whaafitai tele susau whaafitai fo ile ia mo le whaafanoina o lau taimi ia ai o lo o anga mai nisi a tātou malo whaalongi o tātou pokalame ne tai au ia o le tātou pokalame po le tātou malo le aso mai ai ia o le tātou vaenga o unga whaseila ia le tātou lau mua i munu ia le aso mai tātou pokalame a wana i tua lau wala television nei o le NUSTV ia tu mau mai pēr lau whaafonga Samoa i nisi o pokalame o le a whaanga solo atu nei tai au au le a whaia tātou malolo. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale i lotoa, e te tau lava o na fulumau lima, o lo iai lava se te pua umo o na saunia, e ao na mulimurita i ai le fulu ina o lima, ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa, lo malu pui pui mai ai nisi o siya mai a afia ai i se whaama. O le tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua, e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatou lima, i le taimi e mai ai o na whaonga i o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele ma tumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga futia. Ina mama, whasau i ngai leola. Ia, e whatalofa ni vaenga o tai au mo te soo ako tātou porkalame o le Maleifua Mai. Le fo uma whatasi lungo o tātou laulau whasara lau mo sila le atunu. Ia se tasi fo i o whai aonga si nia i tonu o le aonga whamarini le fionga le li kapteni.
ia po le sunga le po le fionga ia tau le papa au doa ia tui le tufunga ia o ia wa loa foi tau sanga o tau tua le tatou university au mo le nei avano ta ua sa mo e sila mai fa fonga mai se tufa foi la ta mai e mai se foi ia se fa soa foi ia le tele o nanga o lo fitanga lu ai ia o le nisi fa mtalanga ta ua foi le fionga tau papa ia po le captain po le li fa ia ia o le tu mai a mai na ia o nga foi lungo o le sami o le nai vai nga foi sa feo e lungo le vasa I va tele ia sa ile foi ni sho na fai lunga mo lunga ia ale fi le chao fa chalo fatu ma lo se fu mo ngia lo sunga le fiong el captain ia fa chalo fatu le malu latino we fa fono mai tu fia tato tino fa pe foi o mai mo mai fafu ia fa chalo foi lo so mo pola vai mo le va dia mai nei tu la tato talam ia kakalangoa mo hoile le ali fer kapo kalam kakalangoa ile manga yo nga fai nga malanga ia au va pela ali ko fo man ka ko inveske fa fe ka sing ofisi dia ko la wi o fe ali ko papo ko le ko va ai ko ya ali ana fa mai le ke malanga I fa fai nga yo malanga vo ia ia ole tulanga la ka nga malanga ninga o wa suba masina ia olo se teme mo lo fai longa fa ka kengi po fa officer e fa nga yo lo ka laisi e fa pe mai laisi fo foi ko ya un teach sa o e ka wanga re expose lo ko mai nga ia ia vai mai al ke mi ko averisi level longa alo wa ki lo ko authority ai fa ko la fo ia le ko la ka si trai fa nga ia alo fa disi ke por uma o meia fa king fa officer e aru fa skipu level ia ma fo ngala wa lo ia si kia vo marka ko wa ile ma to potala mi fo na va next year ia li si level le set 4 la fa ku fa diploma class 4 nga master class 4 nga le maritime sala la usia so raka e o I pokalame le ia e foi vingo ka kima officer I va I fafu ia o le mfuanga nga wa do ia o balanga ia o bo amata I le sasasi Samo Shipping Corporation ma fuanga maka menga ia o le o fa officer nga ia fai masui ka kingi va nga I sasasi fai ama kunga ia ia ngola ko offer service ia awanga I kwiri ko ku se simia ia o manga ia ngau sava ia ke le nga chara ia va sasasi ko ila ia o alu ko ila ko sa ia o mororo o masinga nga ia o sifi le sa ko ila ia o ke me nga o ko le va ada ko ila ai lo maro mo ko ave va service ale a ko si ko ave toke sidu ia va ai po ai simia o va fi fai ia o mo ko o ifiki ia ko le ka fama singo ifiki ko mai ko ia ko ela service ko ela yo le kalanga o le malanga o do ia le o ko ia mai na sung fu ni I vai aso ia wala matalio ni second semester sorry ia ese foi il fa fonga le tru le chao I lau fiong el captain no wa ole chao wa foi le ia o te mea ua whala foi o tō I to whinga maurulunga nei o le whina wina le ata mai wha captain. Ia whapea I la e sao wha whai hao ngā le te alu e sue o I tū la foi ina ia whao ngā lai sene nei maa whao ngā pele ata mai. O le wha captain ia I lau kilo o se ngā ruenga whainga kā au ke lo o kou masangi I lungo sang. Pei e wha whainga o fia lau kou sida ngi ngā ruenga. Mai se ala le vale mai ko e lau a ngai se kako akumu. E pe e fai si umi o le vale pe a kumalanga le lupe a choa se fa so halu le va e fua le alu le masau o va e pe o le aso ta se la so male afa o e kasi le o e le ia o le longonga ia lunga le level le so level le mato captain ma officer vai ki ngol management level ia o la ko ia pere o ma fau le o va la ko fa ia plan ia mea o ma nga venga o le operation le running al va ia o lo nga ia mo kia ngal pa o mea ia ko ia ke fa nga venga lo venga wa nga venga
whengai I rau wha ki le aso ma le aso. Ia pawanga, ia, pawa ia le safety navigation, so anke me alu I wha. Ia ai ku maila le mea sa o wha mata mai e. Ia. Mei taro le kama wai le sasa ili. E Ia whaia se whinga kā kama. sa o. E se peo kala wai se ngā chili chuck ni me no. E whinga kā. O le alunga whakaking. E ki sau mai ai a maka mai lalo. Once I o lunga le management le. Wai loro me le wai lalo. Po la pe pelo mai la whinga ru. A wai o ya. O masangi. So it's a good experience. Me whingo whienga ni o i waka mai kau fo i o whinga ruinga. Wala ka ngā ruinga whienga I rea so ma rea so. O hangi se le manga I le wharonga wai. Ia o lea sila le tunu. Wala ke lea pia. Va e ko e lau. Fo mai va lea le o inga I ka kukanga ka fo e whinga ruinga I ko e lau. A lea lau whalongolongo. Ia ele se mea whinka kere ki o lea lunga langa World Cup King. A mo kanga ka malanga fo ia. Pia o le va mamau le o vakule aso alu le va. Pia po pole fo. O hangi whawhika uri sa whia ngai mulunga o lau awa. O nga lea ile. Sa ilinga fo lo ka mai lunga o le va ai. Kulanga ia wa sa o mo leva ngai masang ye. Ia pia o le o lo walu fe fa ngala ulai sengi le fo ia ka mai ku lunga. Fa Cup King. Ana sa u ai ni whawhika uri lo fe ngai mo le vale le alu ko e lau mo le sa u fa nganga o lunga ba. Ia, o wai te mini. Wa ngā ia ken kolosi e wa e mai. Wa ia mesini e fioswani ai. A wa ia o planning te mar voyage. Ke lea whiwka uri a misea ke mea me pasis. La kou asa ngā lea mu. Misea ke me lea ngari kau. O le kau la. Ia, a misea vai ke mingi or kua alua. A wo ko season kua alua. Ia, e ngari kau ke mingi. Ia, o pasis, o longonga la pasi. O pare fia ia ia. Awal dia ia ala mai avu pi le va. Ia. O whenkanga o le long sa ia le malang. O ao ke me le ngarka. O makua lolo alva. Alva pia. I ori ro ngai ka po fe me pi. Ia. Pa wal me o fo e kongor poku ma pambul. But ao ngaia ia o frengo technology wa e frengo fia ma tu ia na mo ise mai me ia areas wa ni ia ngarika wa sango le mo wa foi ora ia pa sisi ia mo leuko ia ma tu ia fa mo ia life at sea the whole life mo ma tu ia mo que su esa wala frengo fia a ma ko i lau pe fo i sa va ia su era la va me que oi Wah, si sango le mu. A misel va ai pasis. E kam ka fa ko mo fsin mo dia. E winga ile a fa nganga la fa ngai va ai oi isa lolonga. Ai se e mo ku isu e ngi uma fo fo. Are la ka kala mo ile fa nga so longo le aonga le we toi foi mai lau sunga ile lau sunga tau papa po lau fionga foi le captain ia o sunga le fa ya on. E te lo pulo ia leo toi foi me fa au le o ino aru fa na o le angi ka ko po kala me o le la a maka ye foi lau nga luenga fa ya o ngai nei foi kota ia o le second semester ia o le o le me ka ko courses o le mafuanga e o ia alum fa na I fa ia to maila le o le faingo o aflengo mo bridges mo bridge operation ia nisi mea o le maths ia o le paua ia matau po e rua o le maths, English. Ia ma le fisiki le whaamalosia ia mātou. O le maths ma le fisiki ia. E re se ai ngāti tak fo ia alwhena. Ia arua le level mai ia. E re whasapasu ia. So ia, o kua courses la ia. O kua courses, e include ai mea I loa tamaititi e whailanga knowledge and skills. Mea yo whainga maia. Wa safety precautions whaonga le maia. Ia, o isi mea, ia. O le second semester foi dia, le wa e me whainga matua. Ia. Whainga matua le wa live on fola. Le rawa mai a really si step lungo, o le whainga o le master class 5. O le whainga whakap kingi ma wha officer locally. E coastal ia na matua ia. Ia. E foi la tō mata apu ese mai whainga la iti ia le first years. O la tō whainga o le basics. Ia o le basics ai se whao mata whamatanga le basics.
ia o fai ngā mai ia mā malama I lātou ngā ruenga ia ni fa pia e ke rako loi kongo se whaiwhai ngā ruenga e haru fa saro atua ia tu la fonu kongo whaiwhai ngā ruenga ia pia o piki ngā o so kwa mo va lili alo kwa piki o lapu ia ila o mātou ra ia tu la fonu tai na ia arum fa ngā ruenga ia o mana ia tu mai la vai na matua ia mo fa ko maps molola ia a makaronga ko ngā lue fa ngongo technology lo wa me radars and navigations poa fa ngo ia misi mea ngā o kala kau e foi ia malisi me fa fo mai first aiders o mele o siming e multi purpose fa yolo o le fui bu o fo mai ia foi mo o tata fo o e o tit player me be o kala vo ia ave la kapia e foi nga flenga ia sa vo ia prop ala ko vo ia foi nga wing ia nga ia kele la usa nga ko papa ia o ani lu itau o fia ngai malau sunga le fa ia nga male va ma chama chao nga awai ia ele na malai na ful fa fonga mat sila le university el chatu po kala men nei chao o le sile a o nga ese le discipline no kamaki ile winga vo ile a mai ngi me loko fa kasi ia activity sela onga ka longa ia si kamai si kamai ila lai kiki ngai vo ngale pe a mai so fina ngal o hangilu kai o ngilu kau ia le kau foi fo le va o lau susunga mala ainga fa ia onga ia mana chame chao ia ole fainga tale ia macho le va inga chamichi Imu tua foi e tasi tau sanga al course al basics. Ia. O whanau. O lewa o 5 tau sanga o I korisi. Ia. Ma I lalo ko le primary. Ia. O mailo I la tau mātua. Whinga tāte le mātua e mwhain control I le kasi kau sanga. Ia. Mwisi le si le mai arum whanau sa ono ia tau. O auna o le master of discipline. Se peo au le ako ko aka miki. Ia. O le mele mato tam fai. Ia o ma fai mato vai te mi so ia. Sa wanga sa ia. Ia ngalo loa supo ia mato lo fa malole. Anyways, ia guidelines ni mtai nei. Pui ai mato fai a ona mi se ia fa na. But o le lu tau ia mato fa tuanga I mato I fai ia wa I le mia la tu whanau. So mafuanga o mea ia. Ia aua me fai mo controle le a miol ka mekiki. I lungo wa. Mai mo kere ma mero le mutiny lungo wa. A fai aku ai oso mai. La verva. O ma korea ti fita ko pepe sinanga mafua. Le era mo kom fai control I lor ka meki. O lungo le sami. Ini se me ole ngal winga da mato tunga mauli edia sa ole ele se ngal winga kere ka fao ai ma once I kire o discipline ya ngal winga fai ya I ko por favor fa ya ya mo ko foi mo fa lo lang mai pese chain fani o que fa lo lang foi ya oi puipuia ya o puipuia oi ya e discipline yo wa mi oi fai Vai lá ideia mas me ya me ato te vai me stau sang o que cua é o café e meu ka o capi o siva eu kai care um er kaseva ya taula le sa o de maro le vai lá ya me la ovo falo ni kai ya me se ai no faia o como faia controle da mio vai I pawal me ia ma ko fo ko ia au ngar winga o ma de ko singa le la tua mi yo ma tu e ma fo ko I ma ko fa mo ia fa maria tu I ma tu a pe o le au ma e po o le u te mi uma ia sa o le ia e fa pe me o le au no po o mai sia ia e au le me atonga le fa ngoi va I ngoi teni on for tini ese le aure le e teu va pe na foi la o tama ya teu foi ya eu foi no arva ele ai mas se me
ngau sa so ko ngol everything is more precise discipline above all yo mafu angala ya pawanga o pafika uri ya o sia mi o tamiti yo ngi ko pulanga le wa aya tuni o kelenga spoe mako mafu angala yeah, but we have to find another way, another solution. Approach ai komiki. Yeah. Bawa ia wala ki fo ya ka loa alu I vanga wai fafu. Yeah, ka loa approach komiki ma fa le lo ko wa mi. Yeah, wala nga every day you have to improvise. Improvise mai ngo komiki. That's true. Bawa nga ia le challenge le ya. Yeah, Malaysia de policy saniel. O dim faina faisi awala esiatu. Saya idas. Ya mo termine ya. To follow el melo ya ya. Ya tura fono o misi me yo Malaysia ya tau tamis. Ya. Ole so atu mo le vai ngo tamis. Draft chai lava lo fe ngai captain ni vai nga we fa so ai. Michel vai nga leo o ino alom fa na u chulanga wa mio chau pulea ia maleanga imanu ia le onga cha ua ia fa fong me matua ia me se foi nai alom fa na ele o se ulanga foi ku lo fa fonga mar sisila le tunu ni cha ele o se kula fonga fa ikila ko le fa ia chua ile sunga chau papa o le a mio ina ia fa pena ona pulea le wa ale ngacha ni sa mo ia le wa ku foi lungo va sa oi au le lei me uma au le lei le va au le lei le ami au le lei folinga au le lei uma me uma ye fo I mai chala au le lei il tapu inga matua ye manga ye kele ye wale sa no ala ko po le ye de se po ho le fi kam le ngo via onga ol po le au wina cheu le lei le au ye mo folinga pe on sa no ye le sunga le captain sunga tau papa ia ole kafsi no mu ole asa ufau tuanga malo se ave na yalum fa nau I tu langa o ngal nei chai mi wa sa oi le fai ngofi ya me se foi o le si va nga ngumela kasi le o le so ku male au al kelo ka ngana fa vai ki o le au sila ye fai ya mau e fai sto tele e fai ya mau ya ma ye sa fo ku anga vo le fa ya o nga fa ka ma ku ai lungo le va ya pa ro fa ku ngai arum fa na ya lava ya o le long sai o si mea oh, kele o sacrifice me uma I don't want ringa sacrifice ya me o te fia fai yeah o uma reach le ni goal ke fai me la va pe o kiri kai o raka ya wai fe ya tau le lunga va because I sacrifice everything for the betterment power me I for joining to ma for fai sau go fai sau ko le ki ei mai a le sau ko le ai ma sa ngai ki o lai e ka wa ngai sau ko ki ei mai nga e focus la e discipline a o le tant e o le fo ma fa focus le a ya mi pu le e lo alo va la right mai stand wa o tunu na e se le culture ke le mau cultures ya ki lo ani e hi ro ira mi Lucia ke chok ka ke ke boy ye wa la mai e do luar va nga ke ka fa lo grandpa so ko nga mi pe na e fa chua cha chu ya lava ya cho lo sai and above all make sacrifices for your success you have to make sacrifice for your success while fa your sacrifice and it defeat the whole purpose and fai so go ma plan ahead wow mafkanga meio siming e va venga buka o ngai sa e va la vala yeah ya nga yo le nga venga I mo I fai ai le fai ki ko sa o wa fai le ro ai ya fai le pressure no nga venga e ko e pressure mai me kupu ku ngi e o fa now o lo to lua o lo ma tu yo ko nga me pe nga e safai ya au poli o le foi mata o pu e fai ngo fo ya fa vitau ya fai ngo social responsibility e fai nga we teach you how to control alo foi kwanga ya tu ya
aval pera un sai ti nga o nga ring wai di roa wala re di ku mai ya wai pera o tai tai nei wa vo fia tau sanga o tam fai ni tulo ya lo ai mai man ya o sa ko tuanga ai ai kele e fia mo pe ka ko kai misikele ko papa ke sa mo ia i tatu wai pe sa oi lau sa no o to role model si mo tamiti ele ngata ile amata ina mo chau fai le au fai ina fo ia lo mata mai tu langa maulunga fa captain ia e mane o le au ile mo molina ya no fa na ya mo fusi sia mo le vai so sa fa mai ka ku oi ka pega ko nga le sia ole tatu por kala me ia fa wo pe ai mo le tatu fo ia onga ia e tu fa mai pe o tu vai fa so mai ya fo ko kai po ila sa ule so ia le ku mau ko waso ngi mal tu taimi nei ia waso lulua ia ile tu lai a fo si fulu ia tu taimi lungo po kala me nei wa le live tu sa lungo Facebook ia me se fo le YouTube o taf si mul muli kaka se me asu la ngonga fo le fa kap kengi lungo le fa fi tau le tu pul va al malo le i awa na pau yo to e fesili ia ini afa inganga ole na mafu ai ona a fial tatu a setale lungo la au sallo ole asa util tilo fa kapteni wa ye sesiri upula kamai o ko fo ma yo le basa lo ko ke lo le ia vai ngai sesi ia e alui le va e ono afa ina le va ia ma vai ngai saunga le mu mai le va la sau no ngai le va ngai le se ka ko foi vai fa ling scale fa fita uli ya be bo ia e do mai lo po la sa o fo ia le e di tele foi so mana chui me wai e ai me confidential but ya alo ia ti lo ya all mistake fault so se fault que me yang erva or captenia e taking a blame you need to take it as a man and make it as a learning process. Yeah. Ese captain level to mai. Ese captain le cho. Ese captain festival ya. Ese captain level long side experience. Yeah, it all comes down to experience. Yeah, ma mention ya. Or fa technology de. Ole va ale malo. Ole makua va le. They have everything on it. Mea oma. Yeah. Every color going. E yarsas. Mo ya tato for mai. O ngol vas. Ai yarsas. But o mera ya. O kiro mai lo o fa o fu mai. Ya alo ka ya va ya tu ya. Pawa lunga le sasiar kapteni ngol. Sa faya mo vai o mea umai. You need to make a bold decisions. Decisions where it determine o feme na ai lo wa. E pe alo ranga ngi. O e ke fuwa ma fuwa ko. Ya ka ilo I pola me o ma fuwa inga o ngi va. E asas e pe se miscommunication or whatever. Miscommunication ya. Al nga o le va inga o meio technology. Lack of experience in technology. Yeah, mai si mau me ali si me taking consideration. Ole poko ma sangi lungwa de ala va ada. You know ka ngoi lo po fe me sa ulu sabidi ke me pere kai ke me suar kai. Me o mangai it's all part of the planning process ai kiri ya ngai mai fa. Yeah, lo po I se me wa misi va ayer ka yo ma fu ai nga o tu langa le pau dia ya pau al ka ya so atu I fa ficha wi le o me va al ma ai ma yo si va sa so ko se ma va le le pe ya ke mo le 747 one nga yo ko mo o le preach yeah but anyways ya sa sierra ka ya mo la nga ya fa ngo fa ya o fiu ya tem nei o le o va no le tão fai se se a le pe mai ya vai mai fa fo me fai ko mai fa fo va a ve fa I pa wa nga lo ya fa no ko
ia alka ia baba e ko ia lunga le planning o le planner kap king ia ma nga ia va sempre se miscommunication se me opera au ke musu carry into details o easy vai ngoli o me confidential e ke ua sasia ia ma pena soli ole kamera le suni sa ol sa no nga le kapteni ia au le fisilia malenga fa mo lalo na fisilia ile se nga ya tau papa ia se perspective fa ya onga ole lungo va fa seila ia le fu kapteni lungo va ia au se langona fa pena ia le lau tatu fa no ia ngai me ka ua e ka ua consider mo ia ole planning ia manai va nga pena e ta ua telefon ia ai sa ori sa no ele se me la masa nga oi kongwe e la u mai kongule le ke leo le fam kalanga ma ke u fa pe son ia le u fai me la wali ia le fai unga ere uma so nga le va ape ai on nai la ngona le tunu ole fisini ngia pe le nga e fai sta nga ta le ase chale ole ase chale tunu wa to ia le u ka ko oi kala ngoi me ka va ia wa nga ia sia vala ia mai foi se fina ngalo le captain ia mai la to lo fe ngai mal nei fi cha nga lu lungo va ama lungo sam male vas ia le ma ngai ngi kai e ka wai nga fa ma ka kong ya fa penga bi kong fa ma ka ia tu langa nei cha ia wal fa fonga si o ta to no se nga pe si va nga muli to pra pa fi sa no ia fa tai pa wal me fa tai mo le Claudia o ni potala me fa tai fo le US awale o fa no mai fa foi fiti ide cha langa to TV da a pia kai se me show ora ni ro ese le level ele que sa wo ka se ki via no ska mai ki via le ni wes au le wa ko ka ko poka la me wa so fo la langi fa fonga mer si da si cha to chunu ya ave en le ma no muri fa cha chele la u fonga le captain la u sunga cha papa le lo mali to e me se fo la u sunga le fa ya ngo si ni ai to no ta to ngo fa ma il te leo lo sa le cha ya we tu fa ile chunu ia me se foi fa fonga li ma cha mai cha yo lo a onga tatu wa ia il telefo yo le o nga mal ficha nga lu wa la vol kam foi nga ya o nga ka ko wal mo wala cha mai mo lo so fo malo lo nga ia ai ko ya ngi se wa va la udia mai ma ko mo ki e la wa ka ke fa sa vile foi ko la mo ia ona winga yo so fo nga ma tu te model fa chai ina ia awane i fia fo so fo ile telefo ficha i lungo le vasa pe a fa foi nga malanga ia mo pela cha mai ia mo fo to ia ai fa malu le tu foi vasa pe a fa to tadi un fai ngamalanga i lumanai ia al ka ku wa onga ia ka ku popo ko sa u to pap ia ol por kalamen na ni cha ia fa fonga mo le tu no mo si la mai le u fa i wat tan no ngam se ta si fa ya ngam si ni ai chon ul ta to wa ngam fa malini por school of maritime training i chai peninsula mo no le fionga ya tau papa fionga le captain ia le ma fa ta si ni cha o piona fa fonga mai to e tutsa malta to por kala me level nei le aso cha ya ile time mi foi nei le iva ile sfun mantas ya ai manu ia tele au fa sau ngam ia foi vole tunu nei va ngole aso so fua Find a top till Leonie Langona. Oh, I wing all Leon of an outina. Malema find a inuneneibu. Oh, na. I'll fair upuilitano for no fonga. Now, I say, I uno, la telilava.
Tau ave to atasile nei polonga ai lunga e langona a ofe foi sala no anga ile telefoni wana ola molo tofi ole sa ofe ngai na to oti ia fa Loa ua e fa mangaloa ai ole fili na fa se o manatu mau be ana e lo mai lo nei fatu ai ua le au ngata mi ualu